Sigurno se sećate klipa od pre par godina, mislim neki stariji gledalci se sigurno sećaju, taj klip je dosta dobro prošao, gdje sam postavljao instalaciju u ovoj garaži. Mislim, instalaciju zato što je bukvalno puštena ova sijalica i nema ni jedne utičnice, naknadno dodata tamo jedna utičnica, jedna sijalica i to je u suštini to. To je bilo privremeno rešenje, dakle, trebalo da se radi još tada instalacija, međutim, eto godinama kasnije nismo imali potrebu za tim. Tako da ova jedna sijalica je dosta dobro osvetila jednu i drugu garažu, u ovom je stavljena samo jedna sijalica za drva. Međutim, sada kako planiram nešto da radim u ovoj garaži, bit će sigurno klipovi o tome, jednostavno pojavila se potreba za više utičnica, za više osvetljenja i za svašta nešto. Danas, znači, počinjemo jedan serijal o instalaciji, dakle danas samo postavljamo kablove, bit će jedna epizoda gdje treba da se omaže i ovaj zid i ovaj ovde, onda ćemo kasnije da snimamo ugradnju galanterije. Biće par epizoda, ali da me pitate kada će izlaziti epizode, zaista nemam pojma. Može da bude sutra, može da bude za 2 meseca. Jer ujedno je sada i hladno, tako da ako padne neki sneg tipa večeras, ne bismo možda mažemo zbog maltera. A ja sam na poslu, želeo bi to da snimim, pa onda moramo da radimo i deda i ja zajedno, on trenutno ne radi, ali ja bih da budem tu da sve to snimim. Tako da mora svašta nešto da se pogodi da bismo radili ovo. E sad, ja nemam neki plan da vam pokažem kako će izgledati instalacija ovdje, dakle objašnjavat ću usput. Ali dobro, u suštini, to je to za neki uvod. I pre samog početka želim da kažem, dakle, mi ovo radimo za nas. Nećemo raditi po standardima, dakle da vodimo kablove gore pa da spuštamo. Iz razloga što već imamo neke kablove, tako da želimo to da iskoristimo, tako da će instalacija ići dole ravno od utičnice do utičnice. Znam da nije najsjajnije rešenje, ali svakako imamo trofaznu instalaciju, jedna utičnica će biti na jednoj fazi, ona strana bit će na drugoj fazi i osvetljenje će biti sve na trećoj fazi. Neće biti nešto, bog zna šta utičnica, bit će možda 4 s ove strane, 4 tamo i 2 trofazne na onom stubu. Trofazne stavljam iz razloga što, eto, nemam pojma, možda stavim neku mašinu tu sutra, šta znam. A možda bude jedna bonus epizoda gdje ću raditi vazduh u ovoj garaži. Dakle, planiram ovih PVC cevi da razvučem instalaciju i da zavarim sve to lepo. Da jednostavno kompresor bude u podrumu, tamo upalim kompresor, imam svuda ovdje pritisak. Također u planu da se uzme nekad jači kompresor i tako dalje, ali sve to o tom potom. Dakle, slobodno pišite komentare, kažite vaše mišljenje, možete slobodno da lupate gluposti, ali ako hejtujete, na vašu dušu mene zabole iskreno uvo za to. Dakle, opet upozoravam, instalacija će ići dole, neće biti standardna instalacija, ali eto, želim to da snimim. Ja znam da se to tako ne radi, ali eto, za nas je, nama će da služi. Inače, ne pamtim kad sam zadnji put radio instalaciju neku, dakle, od kad sam se zaposlio, to je skoro 2,5 godine, 3. Bukvalno ništa oko struje nisam čačkao, možda je to popravim tu i tamo nešto. Što se da primetiti i po mojim klipovima, dakle, pre su stalno bile popravke, pre su stalno bile neki radovi, nešto. Sad bukvalno sve što mogu da snimim iz sobe. Tako da eto, ljudi moji, to bi bilo to za uvod. Mi krećemo polako sa razvlačenjem kablova, dakle, ovaj smo već razvukli, da treba da dođe jedna utičnica. Tačnije delit ćemo, dakle, sad ću da vam pokažem. Sigurno se sećate ove razvodne kutije kada je rađena. Dakle, dolazi dovod direktno sa osigurača u podrum gdje se napaja samo hidrofor i onda dolazi iz te razvodne kutije ovdje trofazni vod. Nećemo da poništimo ovu kutiju, ali dakle ćemo da spustimo jednu kutiju dole. Zašto? Zato što ovo će sada se omaže ovdje sve. Biće koliko toliko rano, neće biti samo ovaj špric kako se zove već. Zatim ćemo odatle da vučemo kablove na sve strane koje trebamo. Možda budemo pustili samo trofazni koji treba da ide na onu stranu tamo, da pustimo gore da ide do tavana. A ovdje svakako planiram preko ovog stiropora nekada dođe u gipsane ploče. Da to eto koliko toliko izgleda ravno. Tako da iz tog razloga, pošto se to nekad neće vidjeti ova tabla, odnosno ova kutija, spuštamo jednu kutiju dole na pa 1,5 m dužinu otprilike od nje. Zatim šta radimo dalje? Od te kutije koje će biti tu, idemo jedna utičnica na ovom stubu ovdje. Dakle, recimo tu negdje. Zatim idemo te iste kutije na ovaj stub gdje će biti jedna utičnica s ove i jedna s ove strane. I još jednom idemo do ćoška ovamo i tu ide još jedna utičnica. I to je sve na jednoj fazi. Dakle, te 4 utičnice bit će na jednoj fazi. Zatim puštamo ovaj kabel koji je već sproveden otprilike iz te iste razvodne kutije, koji će ići odavde, dakle prolazi ovu utičnicu, ide ispod prozora i ovdje planiram nekada bude radni sto. Mislim, ništa pretjerano veliko, ne treba mi nešto veliko, dakle, bukvalno želim samo da imam tu 3 utičnice. Jer ono, nikad ne znam, treba mi možda da zalemim nešto, treba mi i za industrijski fen i tako dalje. I onda, dakle, te 3 utičnice idu na jednu fazu i od te utičnice ide još jedna ovom u ćošku, gdje je sada ova fosna, ali u suštini tu će doći i 4. utičnica na drugu fazu. Zatim ide trofazni vod. Dakle, njega ćemo da pustimo zapravo iz ove kutije da ne bi vukli odozdo. Spojit ćemo ga direktno tu, ići će na levo i gore, kao što vidite ima prolaz mali. Preko ovog tavana će da ide, odnosno tavana, preko ovih OSB tabli.
Ovdje zapravo nisu stavljene još OSB table, ali dobro, bit će vremena i za to. Provući ćemo ga tamo negdje, okolo da ide preko grede, jer ovdje planiram još jednu razvodnu kutiju. Dakle, u tom ćošku će biti još jedna kutija 10x10. Ona će biti glavna za utičnicu napolju i za rasvetu u ovom delu, dakle napolju i ovdje gdje su drva. I od te kutije opet puštamo trofazni vod do ovog stuba gdje će biti dve trofazne utičnice. Tako da tu ukratko sam vam pokazao instalaciju, odnosno kako treba da izgleda instalacija. Opet kažem, danas samo postavljamo kablove, dakle ledano je napolju. Morat ćemo možda i da ulazimo unutra časkom, da se zgrejemo jer stvarno je hladno. Ali dobro, da ne dužim više, vreme je da krenemo polako. Opet kažem, slobodno pišite komentare, dakle šta mislite da je dobro, šta mislite da nije dobro. Ovdje je garaža, svakako mislim da će biti sasvim dobro. Krećemo polako sa postavkom kablova, odnosno števamo prvo ove betonske stubove gdje treba da dođe kabel. Inače, kabel će ići na zid, ali imamo 3 betonska stuba koji smetaju malo, koji su ispovčeni u odnosu na zid, tako da njih moramo malo doštemamo. I krenuli smo od najdalje tačke gdje dolazi ona jedna utičnica na stubu. Inače, dede obeležio gdje otprilike da števam, tako da ja sam uzeo štemalicu i krenuo. Ovo je srednji stup, dakle, na zidu. I zadnji stup. Kao što vidite, uzeo sam lopaticu, probao sam sa špicem, ali nekako nije išlo, tako da sam uzeo lopaticu, ipak bolje za ovakve stvari gdje treba samo ravno da se oštema. Zatim sam uzeo da bušim ove blokove, inače bušim sa strane negdje, pošto unutra znate kako je građen blok. I bušio sam, čini mi se, 8-icom burgijom, međutim morao sam kasnije da proširim na 14-icu jer nikako nismo mogli da pogodimo dakle, žicu između rupa. Jeli? I ovdje se baš lepo vidi da su rupe proširene, dakle na 14-icu, i vidite mene kako se mučim da provučem dakle, žicu. Ja sam krenuo sa jedne strane, deda krenuo sa druge strane, pa smo se našli negdje na sredini. Zatim sam krenuo sa postavkom kabla, dakle tamo sam u ćošku savio i onda jednostavno ubacite kabel u žicu, stegnete kleštima, dakle otežete unazad i stežete i kasnije višak jednostavno odsečete ili savijete dole, kao što je u ovom slučaju. Inače, bitno je da kabel bude što jače pričvršćen, jednostavno kasnije zbog maltera. Ovdje sam vam prikazao kako se snalazimo, dakle na ovom drugom zidu s leve strane nabijemo kajlu, pa onda ekser unutra i onda spojimo, odnosno onda stegnemo kabel, a negdje možemo ovako i samo ekserom. Dakle, ovo jeste beton, ali s obzirom da je samo onaj takozvani špric, negdje ima pukotina, tako da može ekser da se nabije unutra. Ali isti princip, dakle, omotamo žicu oko glave, onda oko kabla i stegnemo. Gdje ček? Onda vidite ovdje princip sa kajlama, dakle nabije se kajla, onda se jednostavno razbije drvo, većina toga otpadne, ali šta sad? Nabije se također ekser, žica i opet stezanje. Zatim oko stuba smo pustili parče kabla jer tu dolaze dve utičnice, dakle od jedne do druge će ići. Onda sam opet morao da uzmem da števam malo ovu fugnu između cigli jer tu dolazi četvrta utičnica na toj fazi, jeli? Ili prva, sve zavisi kako gledate, s koje strane. Onda sam uzeo brusilicu, stavljam disk za sečenje i podskraćujem crevo koje vodi u kanal. Dakle, ko se sjeća, imam kanal u garaži, snimao sam klip i o tome i tu puštam instalaciju kasnije za osvetljenje u samom kanalu. Zatim sam uzeo brusilicu da odsečem i zid. Inače, ovo jeste stiropor, mogao sam bilo čime da razbijem, dakle, ovaj deo tu, međutim, eto, brusilicom da bude malo preciznije, do duše dole ima jedna metalna lajsna koja svakako mora brusilicom. Inače, tu puštam, dakle, petožilni provodnik koji će ići do glavne razvodne kutije kasnije dole. Od ove kutije gore, naravno, koje se nekada neće vidjeti od gipsanih ploča. Onda čekićem, dakle, vadim ovaj stiropor ili stiropol, kako god. I ubacujem kabel u ovaj kanal. Probao sam odozgo, međutim nije išlo, tako da odozdo išlo mnogo lakše. Inače, pustio sam trožilni provodnik, iako će dole biti samo osvetljenje, treba dakle dva kabla, eto, možda jedan iskoristim nekad za nešto. Onda izlučim dosta ovog provodnika, tako da
da jednostavno nemam kasnije problema sa spajanjem. Onda ubacujemo petožilni provodnik u rebrasto crevo. Inače ovo je posao za dvojicu, jedan može, ali jako teško. Stavljamo ovo u rebrasto crevo jer ovo ide preko tavana, jednostavno zbog miševa i tako dalje. Ovdje spuštamo isti petožilni provodnik da se popeo gore. Dakle, sve to lepo obavijeno trakom da ne popusti. Sad, deo gdje smo provukli taj petožilni provodnik nisam snimao, ovdje već postavljamo instalaciju za svetlo. Dakle, ja sam se popeo tu i za jedan i za drugi deo garaže. Postavljam, dakle, kablove za neonke. Vidite ovdje i sami gdje sam ja da se tu vidi ovaj petožilni provodnik, ali kasnije ću to da pokažem. I evo otprilike kako izgleda instalacija za svetlo. A ovo, ljudi moji, jedno 3-4 sata kasnije postavljena je kompletna instalacija. Mislim, kompletna, daleko to je kompletna, ali kablovi su postavljeni na svoje mjesto. Ja sad molim sve profesionalne električare pre nego što vidite sve ovo, da vas ne straši fišlog. Ovako ovdje izgleda glavni zid gdje će da bude glavna razvodna kutija. 10x10 opet sam rekao, dakle svi kablovi su dovedeni ovdje stavljeni na tipli da sve to drži. Dakle to će da se, koliko nikad to neće biti ravno, ali koliko toliko će ovdje se omaže da bude ravno, pa će poslije štema da se ugradi kutija tu. Odavde iz ove kutije ide vod, dakle 5x2,5 koji je spušten dole, to će biti glavni vod i također iz te kutije ide trofazni vod za dalje, to ćemo posle da vidimo. Onda s ove strane idu 3 kabla za prekidače, dakle bit će 3 prekidača ovdje. S obzirom da ne radimo klasičnu instalaciju, nulu ću morati da spojim direktno u prekidačima. Znam, ne radi se tako, ali šta se radi? Mora nekako se spoji, a to je jedini način trenutno. Ovo je pušteno za prekidač dole u kanalu, dakle dole imamo izveden kabel za osvetljenje, dakle palit će se ovdje. Jedan je da se pali ovaj deo garaže i treći prekidač da se pali onaj deo tamo. Onda šta imamo ovdje? Jedna utičnica će biti na ovom zidu, dakle monofazna utičnica. Dakle to je na jednoj fazi sve utičnica tamo, isti kabel ide i ovdje, dakle jedna s ove strane, jedna s ove strane. I taj kabel je vođen također i ovdje da imamo jednu utičnicu. Sve ovo je monofazno. Sad molim vas, dakle, ne radi se sve, nije rađeno sve na istu visinu, dakle bitno da ima utičnice, sad gdje su tačno, zaista je nebitno. Garaža je tako da, to je to. Onda sljedeća faza, dakle, pušta se ovdje kabel koji se nigdje ne prekida, to je ono što smo krenuli da radimo prvo do ovog dela. Dakle, ovdje imamo izvedeno, ići iz jedne u drugu, dakle, tu će biti 3 utičnice jer ovdje će biti nekad radni sto. I također iz te 3 utičnice ide jedna utičnica ovdje na stub. Dakle, ovaj deo garaže se nikad maltene ne koristi, ali šta znam, eto stavio sam tu jednu, možda nekad zatreba za nešto. Također, odvodi za sijalice su sprovedeni gore, kao što ste mogli da vidite malo pre. Jedan ide tamo koji se vraća na viri kabel tu, ali jedan ide odavde. Dakle, planirao sam da ovdje bude jedna neonka po dužini, ovako jedna po širini i jedna tamo opet po dužini. Ovaj kabel je pušten malo duže, ali vidjet ćemo, neonka će tu negdje dođe. Čak razmišljam ovaj kabel koji je pušten pre toga da ne poništim, pošto je on spojen u onoj razvodnoj kutiji tamo, da ne poništim instalaciju kao što sam planirao, već da spustim tipa neonku da imam ovdje na stubu, ali vidjet ćemo. Sad dolazimo do nešto lakšeg dela. Kao što vidimo ovdje je pušteno ovo što će doći negdje na sredinu ovdje za osvetljenje, ali u rebrostom crevu je pušten 3 puta, odnosno 5 puta 2,5 kabel, odnosno trofazni kabel kako god, koji dolazi sve do ovdje. Također ovdje će se naći jedna kutija 10x10. Dakle, tu smo pustili kabel koji treba da se skrati, pa tu kad dođe sjelica onda ćemo da povežemo za dalje. Ovdje treba jedna sjelica za drvo, odnosno za drva. Pod kosinu ćemo da stavimo jednu sjelicu da jednostavno gdje su drva da osvetli. Zato je pušten jedan i jedan na tamo za prekidač. Onda s ove strane će doći, dakle, jedna utičnica također monofazna. Jednostavno treba za akumulator da se puni ili tako dalje, za brusilicu ili šta znam. Također 2 prekidača, jedan da pali unutra i jedan da pali ovdje kod prikolice i traktora. Sijalicu naravno da pali, jeli? I onda iz te razvodne kutije se nastavlja dalje trofazni vod do ovog dela ovdje. Nije pričvršćen kabel, jednostavno vidjet ćemo koliko nam treba, možda tamo trebamo da povučemo malo. Ali na kraju instalacije ovdje dolaze 2 trofazne utičnice. I eto, sve ovo je postavljeno za nekakvih 4 sata vremena prilike. Znači, ne kažem da je ovo profesionalno odrađeno, dakle, dosta je amaterski sve, ali po ovakvom zidu ne možete ni da vodite kako treba kabel. A i svakako, opet kažem, ne radi se klasična instalacija da ide od ozgo pa da se spušta, već jednostavno ide od utičnice do utičnice. Svakako, nikad neće raditi mnogo ovih potrošača u isto vreme, tako da mislim da će biti sasvim dovoljno. Ovdje će mi trebati poromat, usisavač i tako neke gluposti. Dakle, možda nekad brusilica i tako dalje.
Tako da eto ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ove epizode u suštini. Postavili smo kablove, sad naredno što sledi pričao sam baš sa Delom, pošto ja radim i ne mogu nikako da budem tu, on će da maže ovaj zid. A onaj tamo zid ćemo da radimo zajedno. Ne znam da li sam pomenuo na početku, ali trofazni vod ide sa osigurača i ide u podrum gdje je priključen samo hidrofor i ide do ove kutije, dakle dalje. U podrumu hidrofor radi možda nekakvih sat vremena dnevno i to samo leti, tako da nije neki problem. Ovdje svakako, opet kažem, neće biti neki veliki potrošači, eventualno ako nekad dođu tipa, lupam sad možda za balansiranje guma i montažu i demontažu mašina. Kad kalorifer ubacim, onda sve zavisi kako će grejanje biti, ali sve su to trofazni potrošači. Vi napišite vaše mišljenje da li vam se sviđa ovo, mislim da se ne sviđa jer dosta je amaterski rađeno. Ali opet kažem, za nas je, nama će da služi, tačno znam gdje su mi kablovi, imam čak i ovaj video da se podsjetim nekad i eto, to je to. Vidimo se. Ćao!